एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम असोलना दिली ह्या दिसांनी भरपूर चर्चा चलता अबाउट द डेथ्स ऑफ द स्टुडंट्स फ्रॉम बीच पिलांनी म्हणून स्पेशली हेज्या पयलीं जायत डेथ्स जाले गेले 2-4 दीस बोवाड कोताय ट्वीट कोताय बायट्स दिताय प्रेस घेताय मागीर आनको ते थोड गुड नायट मागीर आनी 2-4 बीन काटाय तितू मागीर आनकोडे कितें ट्विट्स बायट्स प्रेस आनी सगळो डेटा ओंकताय आनी त्या बिट्स बिलांनी इश्यूआचेर हांवें एक व्हिडिओ चोयलो अमित बाब पालेकरालो आनी तो तुमी पयलीं चोयाय हांव कितें उलयता तें सोत फोट्टी त्या व्हिडिओंत अमित पालेकरा गेल्या व्हिडिओंत अमित बाब पालेकर हॅज बीन हर्ड इन अ व्हिडिओ putting that responsibility and making the chief minister accountable for this, and that he is directing the whole thing from the bottom till up, because kiten jetna ghara wrong jata the head of the family is to be questioned first. Sokolsan inquiry jatlich, but finally the responsibility has to be given to somebody. Somebody has to take the responsibility of the failure of something. And Amit Bab Palekar has been heard labeling these things at least minimum 6 times. So Pusar Tade Chief Minister, he tried to put that accountability to the CM as the head of the total department. Not only as a home minister, but also home ministry. And not only as the government, but the chief minister himself. Accountability we have to get through him, because everything will be available with the CM at the fingertips. Inquiries, committees, कितें बसयत रावताय 2-2 म्हयन्यान ब्रेक घेताय अनको इश्यू अनको ब्रेक घेताय अनको इश्यू मागीर येयलो ट्वीट बायट्स मागीर प्रेस आतां हें तुमी कन्फर्म करूय हो व्हिडिओ चोयाय हिंदी आहा तो आनी दुसरो व्हिडिओ चोयलाय हितूचो हो आमगेलो ओपोजिशन लिडर ह्या ओपोजिशन लिडराचें काम कितें तें आजून म्हाका समजोणी मेळना तो हूंय कितें घुसपायता टायम पास कोता इट इज लायक politically an important person just whiling away the time as the opposition leader. आता ह्या व्हिडिओत जाले ट्वीट बायट्स प्रेस and he himself agrees that this type of things are happening for the last 2 years. जाल्यार 2 वर्स मायज जाल जाय तूं कोत कितें as the opposition leader. You are only here to take press conferences, then that position is not needed to be occupied by people like you. गरज केसो आहा रे थिंगा हेसो बायट आमगेले सगळे कोण सोशल वर्कर्स एक्टिविस्ट सिविलियन्स कोणूय दिताय मरे हेच काम तुका दिलां तेज्या मुखार कितें कोत्ता तूं वॉट आर यू डुईंग बियॉन्ड दॅट ओनली इन्क्वायरीज कमिटीज एंड यू युअरसेल्फ एग्री that no answers are coming out. जाल्यार तूं कोत कितें तेज्या मुखार कितें डू यू हॅव अ डेड एंड टील देर तेज्या मुखार तुका कांय जायना फकत प्रेसा दॅट इज द फायनल डेस्टिनेशन. आनी हेच ओपोजिशन लिडरा गेलो तुमी हो व्हिडिओ चोय ह्या व्हिडिओन ह्या ओपोजिशन लिडराच्या तोंडांतल्यान चुक्यो he is finding faults with everybody else except the chief minister. CM सोड त्याक सगळ्यांगे मिस्टेक दिसती पडटाय आनी कितले स्मार्ट तेगेलो हो व्हिडिओ द वे ही हॅज इंजिनियर्ड द टॉक्स टू बी गिवन फॉर द प्रेस वेल कॅल्क्युलेटेड सारको चुक्केन देखून तेणे एक कोडे म्हणला that this responsibility is of the chief minister म्हणून not even at one point of time. सगळे म्हणतो
होम मिनिस्ट्री मुट्टो पूण होम मिनिस्टर म्हणा, गव्हर्मेंट मुट्टो पूण ती चीफ मिनिस्टर म्हणा, मॅनेजमेंट मुट्टो बिट्स पिलांनी मॅनेजमेंट बिट्स, मागीर तुगेले डिपार्टमेंट मुट्टो, पोलीस मुट्टो, लोकल्साचे घातो, स्कूल्स, कॉलेजीस, विलेजीस, मागीर आनी पेब्लो एस्कोबार बाबून लोकांक कितें फटयता? तूं नको पेब्लो एस्कोबार कोण तो? सो कम आउट स्ट्रेट नो. अरे तेसको 8-9 घेवन व्हिडिओ काडपाक आमकांय कोटाय. That is the job of people like us, man. That's not your job. If you know there is Pablo Escobar, tell us who's that Pablo Escobar. File an FIR, arrest him. And as an opposition leader, it is your duty to bring these people to books, no? Then pin down government. Who's giving them immunity? Kon dittega? अरे 1 year जाल मुट्टू तुवें क्वेश्चन घायले मुट्टू त्या व्हिडिओचेर आन्सर इन्वेस्टिगेशन चालू आहा म्हूण सांगताय तुका खंय ते जाल्यार हें तूं आयकोता आनी ओगो बसोता देन टील द नेक्स्ट डेथ ऑकर्स मागीर आनको ट्वीट घालतलो आनको प्रेस घेतलो जालें म्हणून तितू सोंसो बीन तुवें टायम पास करपाचो जेन्ना यू हॅव नॉट गॉट द आन्सर्स फ्रॉम द असेंब्ली वॉट डीड यू डू आफ्टर द असेंब्ली वॉज ओवर? It's more than 1 month now. कोल कितले ते ऑन ग्राउंड काय ना मर तुगेले ऑन ग्राउंड काय ना फकत ते कितें प्रेस आनी डेटा हांव कितू यू आर पोरिंग आउट लॉट ऑफ डेटा. द आयडिया ऑफ डेटा इज वॉट टू गेट द इन्वेस्टिगेशन झिरो डावन. जर तू डेटा घेन कोत कित रे तू झिरो डावन काय कोना तो हितू आतां म्हाका सांगाय इज देर एनीथिंग रॉंग दॅट पीपल लायक अस स्टार्ट सस्पेक्टिंग समथींग इज रॉंग इन दीस फेलो? यू नीड टू स्टॉप दीस बंकसगिरी एंड ऑन टॉप यू आर सेइंग 2 years has passed more than 6 deaths खबर कोत तू मागीर 2 वर्स देखून तू कोल कितें? अरे तू एक कोडे तरी चुकेन मरे चुकेन एटलीस्ट बाय मिस्टेक यू कुड हैव इवन सेड बाय erring that is responsibilities of the chief minister म्हूण बिकॉज ही इज द हेड ऑफ द गव्हर्मेंट. तू गव्हर्मेंटा ब्लेम कोता सीएम प्रोटेक्ट कोता तू डिपार्टमेंटा ब्लेम कोता होम मिनिस्ट्री म्हूण तू होम मिनिस्टर म्हणा तू. सो एम आय राईट or am I wrong in trying to question you? You have to come clean on this. What is that? कित चलता भितरल्यांनी आ? सो लोकां मरे तूं घुमरा कोता लोकां दिसता तूं सायक बरो उलयत म्हूण पूण लोकां थोड्यांक कडेन कळना तूं थोड्यो वस्तींक बायपास कोत म्हूण तुगे चोय तो आख्खो व्हिडियोत. I don't know. It is high time. If you cannot manage this post of opposition leader, please gracefully resign. Gracefully resign. Otherwise things could be different in the coming few months. Sondi, you may be the best MLA for Kungoli, but you are the worst opposition leader I have ever seen in Goa today. सगळो हँड इन ग्लव्स जात म्हूण दिसती पडा सगळे सर्कमस्टेन्शियल एविडन्स दिसती पडा तुगेले गुमराह कोत तूं लोकांक. हें गोंय आख्खें हे तोडीर पावपाक यू ऑल्सो इक्वली रेस्पॉन्सिबल फॉर दीस. आनी तो कोण वेणुगोपाल म्हणटाय तो आनी तोय बेकार पॉलिटिंगा ते कांय पडोस ना. येताय प्रेस घेताय वयताय. This message is also for Venugopal. You tie up your laces, pull up your socks, see what is happening in Goa. I don't know. फकत प्रेस घेवप
Arey, do something. So many times we are telling you, we people are with you. Come on the street, man. Put these things in place. Pin the responsibility to the head of that department. You call Home Ministry, but you short fall of calling Home Minister. You call up the government, but you fall short of calling the Chief Minister. Why? थोडा धुयेंबोला असत तुझ्या गॉड लोका गुमराह करतू. People will watch you. Pablo Escobar mutnu. You don't know who's Pablo Escobar? Then why do you speak? Being an opposition leader, you don't have the guts, you don't have the powers to deal with these things. This to loka happy ko dinga. I hope better sense prevails on you sooner or later. Otherwise, your time is up. Your time is up as an opposition leader. You need to just give up that post. Say you have to take care of your Kungoli constituency and be in Kungoli. In the name of the whole of Goa as the opposition leader, don't put the full of Goa into trouble for your victory in Kungoli. Stop it. Devara Guru. Thank you very much.